Di halo perlu minta kasih nyan hikaya fikum no ban download ka normal Free Fire nomor bun ke bagli nga sipo YouTube ne nomor download liya ka YouTube but FB ke iro bun ke bang i ke bagli kum no ban download ka normal Free Fire re perlu minta kasih show film pagin video semua ai ke kersan ke jampi kum mengalai hikaya fi ban ngalai ra fi kum juru firu fin kersan lang mah kena mengenal bermusik video kita kam sontenan mah mat kiba kat kum dan kam jampi te lalu su filaban comments ne fin idol nomor jafi ngak ban era view ngak ban phone ni fin pando nomor jang sia comment ru ngak ban ai mah te ali pelong tangin penyok kum ban download ikan normal Free Fire te hello pelong dak CV kena ka mobile screen ke jang te filaban pe minta mah te filaban pe yakni ka power VPN hanya VI ne sistem ne te filaban on tu anda pilih on tu te apa dia mah te anda pilih on kan ya te VI kawan kumne te anda kawan kumne filaban ai betang speed test fin on dengan network ne fin on ne pe mo tong ala on re kawan advertise ma punya te katong ala depan ai test speed ne jrong play itu power VPN 2 te kelawan yang dai te ala depan ngala connect itu te ndal fi connect itu filaban bang ne fin Play Store ai fin Free Fire mah ni pilih search Free Fire hane kene pilih yang plug tu pilih itu Free Fire anda pilih itu ya anda pilih itu pilih banai berfin download kan pilih I install pilih install tepat kan ya ni baik kayak ambalok datang ke tu ke step ke besuk kum syahak melili dia ke account kan jongfi nyaru barbor ngaju download banyaknya perlu di perlu saya juga sen jongfi kena mengalap misi video ke hamsan benar mo di perlu share salah subscribe yang ke channel ke jangan kembang layar api di era markel yang di perlu di kebesuan dengan video gila kalau kuat mah